Kaktian jengmi kalong kesyarak yang kijat jengah. Nagasam si spa kat kendai ke dekat si spa san. Kalong gamat pang pedeng jong kejingnya seng nyalap ke bakat sau jong kesenjuk kiseng rambak Katolik Jawai Diocese. Ya kebalak pelong menhakan nyo buat praterik menai nailur arja kat kendai haparish lat rembai. Ya ketik jingnya seng nyalap ke baar sengi jong kesenjuk kiseng rambak Katolik Jawai. Uma Michael Nongtru kumu presiden kesenjuk ulalong nomai pang ya kini jing seng nyalap. Buat uma yu shela ulalong kongsan ban penher di kelama kesenjuk. Hag jing seng nyalap kesenjuk kiseng rambak Katolik Jawai Diocese kebakentup iki kat prateli ki parish. Kibalawan Malaysia menta di hajar ngot kilong kepa. Hag keba kesenjuk kum keseng ba jong diocese kelak shim ke benta ke bakrau dan kejingnya slok ikrang ba ke parish lat rembai lingba ke jinglet jengok ying. Lapan kut ya kejingnya seng nyalap hag keseng blay de kangok kadam blay walaupun ta da Bishop Victor Lingdo. Harikat kejing senalang spiritual director Usablay Augustine Lamin, Usablay Lambat Dekar Parish Priest God Shepherd Lat Rembai Parish, Usablay Polycarpus Celah beri principal ke School Little Flower Higher Secondary School Umolong bat kiwe keling dok Usablay Bubun. Ban yalap ya kupubor babha. Namar ban yalap kupubor babha. Kamdeng kabashuban napi batana. Henry kadeng hukum bejong try jong yu Jisu. Haga gospel kapu Matius. Aku praga kat praga kendai barat peu. Ibak kedau syai kedan ya kene mission. Ya kena ke kamram, ya kena ke deiti, jong ke jinglong Kristan jumi. Habang nilong Kristan, ni shim yaga harade, kum ke deiti, kapal pen kamti na utrai. Hilay nama kata syakijat penriu baro. Penlong yiki senran jonga, pen baptis yaki har gerteng upa barukun baru bersih mekun. Haga ne kecil lagi jalap, haga ne kecil lagi penbenang, haga ne kecil lagi yang sepi, yau pris, ubalong, utolong jong kecil ken mau, golong pabi, golong kami, pukun samlag, berpi bermangabaro, bau try Jisu long, wat tim, wat sneudiau, namar bangan yai don ringkat berpi, hadu. Kabawai no kapatay. Batin namar kata. Namar ba gane hukum ko mga IEP banlay panyalap banyeng sakhi nga banpin mana bangalong utray ublay jumpi nan yay don berpi. Shushu ha kini jing seng nyalap kesenjuk kiseng rambak Katolik. La ai kusnamat pengkubrom yaki kon samla kibalawan syakmat hak jing peli berper. Keman syupat gemau bagi Jawai Diocese kalau ke diocese ke Bedangdon kam shibun ke badai ban pendep namar kata hak jinglam jong Bishop Victor Lingdo bot Usablay Augustine Lamin badai spiritual director ke senjuk kelab bensyat hak kata ke senjuk ban kerjaan nya ke kam mission nak bentagi kun samla balong kilingdo bot ke reunion ban penkrau ya kini ke jing seng nyalam hak ke ponok phai singi la penkut de ke jing seng lengkat ke jing mani sacrament bala penyat dong Bishop Victor Lingdo bot ke jing duai kerbai ke tian jong blay la pharia de Father Polycarpus Celah halor kaman kaktian jengmi kalong kesyarak ya kejat jengah. Lapun kut ya kini kesingi de kejing penhiarno ya kelama de Bishop Victor Lingdo. Hak juga por bala penbena ya kejing seng nyalap ke bakhatsan ke ban selong house name arjar arho kalong ha parish nongba West Giant Hills.